tangira gato. Aha turi ku isoko rero, turi ku isonga nk'uko mubizi, dufitemo ibirango bigiye bitandukanye, ariko igikuru cyane ni iyi nkuyo. Inkuyo n'inkoni murabizi yuko habayeho amahindure, inkoni n'inkuyo bikagaruka mu Rwanda. Ni irage rero ndahindurwa kandi irage ridahigwa. Turacyari ku isoko kandi ku isoko ni ku isonga. Rero mu mahindure dufite murabizi ko turi ku ngoma. Ni irage rero ingoma yacu nayo turi ku ngoma. Guhera kuri 25 Mutarama 2025 twatangiye amahindure yo kugaruka kuri rya rage ryacu ry'ingoma. Turacyari ku isoko, urubyiruko rwacu twari turi kumwe mu buryo bw'uko dushyigikiye uyu murage wacu wo kugaruka ku ngoma, ya soko y'ubumwe bwacu mu ndasano itanga umutagara, utanga ubutaraga. Karibu rero ku isoko mu buryo bwo kwifatanyiriza hamwe mu mateka yacu, ari mu hantu, mu bantu ndetse no mu bintu. Ari muri wa mutagara utanga ubutaraga, kuba muzima. Ni ikaze rero ku murage wacu ku isoko, ku isonga.